Ukas Menteri Kambari jong ke Israel, ukam bersipai jong ke dekeri, kilayoban penyap, ya uyaya senwar, ubedai uhedo jong ke erang Hamas, mad ubudan ketiro, haka balik jer tema bat penyap, ya kat aspa ngut kinong Israel, haka nyotori urisau arjar pulai. Ukas upin kenaya kejengyap jong te uhedo jong ke Hamas, leng baka DNA test, bat ahlor kate kejengyap jong senwar, Benjamin Netanyahu, Menteri Rang Bado ke Israel, ukam baka te kede kejeng pendok jaj, ikam peman, wala uang baka jengelek percaya tekil eno kadang simpor bah bencenrat naduk nengkong unong penyap breu besar hitam uyaya senwar ubadon mentah hak jeng penyap ka besar hak nyotori urusau ula syak penyap mentah kesengi hak sipai jong ADF ong kat sak jeng penmi kubor kam mensua ke Israel kalakam baka liok bensidyap ya laingut kesenar leno ke bateri kam Gaza.